hari aca umupira muremure attention Andreas Potka Christensen yavukiye bita Irilore itariki 10 z'ukwezi kwa kane 1996 abona izuba n'umugabo Christensen yaciye mu migwi myinshi nka Chelsea de Bruges abwira Real Madrid ati munume mugari kibuga mucugurura Andreas Christensen Barcelona ku munota wa gatanu cyacekeje abafana b'ikipe ya Madrid cyacekeje Santiago Bernabeu cyacekeje uwasambaye Mayera arabwira ati munaciriritse cyane Clasico amari Clasico we ku munota wa gatandatu Barcelona kimwe Real Madrid usa Junior garukana gatse mu kibuga kwa Jude Bellingham subiza kwane Lucas Vazquez telefona neza cyane Lucas Vazquez bereza irakomeye yawe mutaza biba penalty Lucas Vazquez cenganeza cyane witwa Joao Cancelo aramutsanganeza cyane witwa Pau Kubasa mukorera amakosa bagarikiza kuri penalty iyi siyo gol Katariyo reka sharika gol Katariyo twende muri VAR gol Katariyo muratochi na gatandatu kino ikintu gihari ati Christian Biki Lucas Vazquez yarondeye ukuguru Katara kwa Jile kundi iyi si penalty kandi ni Nasmirias akana kuye karton ikato monda hu witwa Stato Glada amaze komeza kuri penalty Katara oya VAR ewe Katara ko muri VAR bashobora kumamagara kugira ngo penalty tayari ya kipe barayijyamiye penalty kabisa ku matacho manye ry'urukino Vinicius Junior Vini aka Samba Boy gegukaragino penalty ariya witwa Marc-Andre ter Stegen ariya yegera igisizimwe yegera igikoko yegera inyoni reka turabe Vinicius Junior karga kopo Vinicius Junior tira abafana ba Barcelona timwa dusanze Santiago turabacecekesha umushana kuva muri Brazil kubita penalty y'ubwango Stego batema umupira wagiye kabisa Real Madrid kimwe Barcelona kimwe Vinicius Josep Oliveira Junior metari malasani metero 76 imyaka 23 umunya-Brazil yavuka bitisa Gonzalo ibironi 63 abwira FC Barcelona ati abayiti Madrid ni Santiago Bernabeu bwira Marc-Andre ter Stegen ati nakazi yakomeye kuri penalty yanje Mega match, what a game, what a battle. Barcelona, moya, Real Madrid moya.
yagize bari imbere rimwe kabiri gatatu Ter Stegen rondera n'umugabo ninde hagati mu kabuga ni Gundogan kwandurira Cancelo attention Cancelo yeye penetra Cancelo chomeka n'umugabo ni Felix Joao attention muremure rondera Lamine Yamal kibiriti neza kapira katereka neza cengumwe rondera centre attention Siburya ati mugara Santiago canke mureka pasi nziza pasi y'ubuyi ipasi kuva kwa Lamine Yamal rondeza umugabo witwa Ferran Torres agapira arakareka Androni Nepangura agapira ariko umusore yavuye muri La Masia imyaka ni 20 metero imwe santimetero zike gusa Fermin Lopez Martin yavukiye mu gace bita Campion mu gisagara ciwe mu gihugu ca Spanye metero imwe santimetero 75 avuka itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2023 Fermin Lopez Martin agutsafa na Barcelona ati iyi bayita Barcelona Fermin Lopez umucunguzi wa Barcelona ku mugoroba turabe ni Rodrigo Goes cyabeka umupira baraduga bihuse Vini Junior ariko umupira mana muri ariko Vini amuheroretse Vini ariko mu atlete Vini ariko mu atlete kabisa Eduardo Camavinga amubwira ati Lamine Yamal yagukoreye amabara vamwe dushiramo umugabo witwa Fran Garcia gufata imisaraba n'amashapure dusabire Madrid gume mu kibuga nagira ngende kumuraba bari barayimbariye nagira ngende kumuraba bari barayimbariye nagira ngende kuyira ekipi itsinda rimwe igera kwa Barcelona igatuza abafashi muri bayimuritse ati bano muri kamuranda sinzi gutsinda Barcelona nagira ngende kuyira bari barayimbariye nagira ngende kuyira Madrid bari barayimbariye nagira ngende kuyira abafana muri mu misa fata imisaraba n'amashapure musabire Madrid gume mu kibuga nagira ngende kuyira kabisa ekipe ya Real Madrid itandikwa ikubitwa yigishwa yibwirwa ari wa Ter Stegen akeneye gusorora bigisha ekipe partite bayisanga Santiago Bernabeu abwira turaciriritse ngabuma muri reka turabara rondero witwa buna muri akomereka hariya kwega baro rekere indi hariya Suzi Marando ndabagenzi hagati mu kibuga ni kuno mugabo ni Rukita Luka Modric rondera Rodrigo kwa Valverde attention penetra kwanda kwa Vini attention kwega attention biragira kuntu pira muri attention Vini Junior arondera Lucas Vazquez ahita la telefone neza kubitaro prise de Paris Real Madrid 2 Barcelona 2 irababwira ati Santiago Bernabeu nakuri madusanga mu rugo turabana n'abaganga mutujaniranye
bamwita Lucas Vazquez Iglesias yavukiye mu gace bita Curtis abita Coruna mu gihugu cya Espagne. Metero rimwe santimetero 73, imyaka 32, ibiro ni 69. Umusore abwira abafana ba Barcelona ati tuza ndakumva naguhe wishuza wibuka ko mutsinda. Tuza ndakumva naguhe wishuza wibuka ko mutsinda. Tuza Barcelona naguhe wishuza wibuka ko mutsinda. Ira Barcelona tutwaba tutwasazo. Haya, attention. Reka turabe fini sese John ariko baratsabara ekipa ya Barcelona mu kajana mu bwayeka abanyekunde Mathieu Beka match Beka classico Beka ari baramuha tuza Barcelona nubwo wigirisha byishuza wibuka ko mutsinda. Brahim Diaz arakwega neza no ino ni motero umusore w'umunyamaroke ari abirana Brahim reka turabona reka turara Petro Jacob Vazquez. Attention José Matheus Biringa Barcelona kubitutabarira kubitutabarira kubita Xavi n'abahungu biwe kubitutabarira yewe Laporta kubitutabare Barcelona kubitutabarira nomba bibogaboga sindabivuga mu kibuga gusa ahubwo sindi ibitsindo nomba bibogaboga sindabivuga Jude Victor William Bellingham umwongereza avukisa Bridge mu gihugu cy'Ubwongereza. Metero santimetero 86, ibiro ni 75, imyaka ni 20. Arababwira ati ndondora igitsindo Jude William Bellingham. Kubisutinagaza Barcelona barayikubise Barcelona ikubise umutinagaza. Mbega ekipe ngo barayicurika hano, mbega ekipe ngo bayigirira icyerekezo, ekipe ya Barcelona.